What is this? Sizokhonga ngendlela elungile lapha. Dubula. Shaya impama tipik buyo kama ngakamu yislim Benson ya transform ufo amu ya zoom ungabuza nozama gibele ntuzuma mela nawe zama ingane kazuma ayibole ya Obama ayibokuzoba nzima athi isiyabhema awubiza amagama sorry nawe mama lo mkansi usunzima ngoba sekuyaduma Suyama vele ntambama songena kwisama gogo sezolima kanda wehama chakho seyaphuma ngoba ubona umalema 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 dlala ngembamba dlala uthenamba wethemba do you remember sinokumba kumba Polly was shoving number maybe it was September kwagcwela amazumbu sukunosuku saswanemba Timoni nokumba ungamshiyi usimba smoke beat yamasimba wena unuka amasimbi underground siyayihamba lungisa ikhamba lokubuyisa ithemba wena nomathemba awuyekela ukuthamba ngoba ngizokuthumba futhi ngiceda ukulamba segwena uyabhimba mhlabathi kanye nobumba bless me busy number thome nje futhi inamba Benson unenhlamba team uthenamba dlalisa indanda belugandaganda nobebs uyabanda igama lakho nokwanda ukuzini iphanda umasha ngehonda kwandu yamzonda uthi umqedela indanda e-Uganda la encrasha ngeblenda ngathola islanda igama lazo asanda musuku ngipretenda wrong ngiyakupenda noroksa ayanda yena lokhanda khanda ungakhohlwa ukwayinda afro shaya ibhithi sinifake esikoleni Jeren Benson vele 29 sobe sibeke pen down I jealous down ngengo Spider-Man ngakhohlwa poison son keep ufakini shebe noshadini bese ngewayini dambi Heineken Polly wesikoleni ayinge corruption wena usunenkani sizofaka kulayini sikulinde sangweni ngabo wami ima uthuzamani mabenu X-Men Chucky Killerman Toxic Kasbopeni Balake sambin